chagu chut lum ko kamal we ko kamal tel longa chagu jo jel garamam mam tel ko ngatal piu belto chadak pa kon ramamane IOM ki kuma malet ka kwi ne nitin kontin chuch re which ka South Sudan chikan la do to bugane diala kon chuch re which ka South Sudan tin be ka korin chutore wik Sudan beken ne diala to chucho beken kanang gwanitin kon tin la dor kien kare yieer Chajalad Agent International Organization for Migration ki IOM eno chine mission nam chine la letko ba ne dial ba ganan kare yieer toga kaneten kon tin tere which ka penal ba nan gondeken kanene dial kon tin te win koken chikan larne na IOM chikan we ne gone oto bine ti dial ti bine kalat kejan gwaseme ko ba ne dial kon shu ba kanan chirgane diala kon te kamala kal ka gor ko wakaran kene diala kon te kamal kaltin wo gonde gor ko ken kene diala kon to win tin ko ken tin wakare yere ba kanang gwada dan en te dor kenten chajela ramkel me la quer IAM milan coordinator Michel ke Peter van der Weret UN agency ramame ke let ka kakel jela do bine lammi na me bine la ret Janbo and Aweret General Kel Michal coordinator ka South Sudan ka general organization shal ka IOM Canadian country lat ko to bugane to biken kanang gwandan kona wugatin shikana la longwas menu chine iti shop ke kindu ku dandie shine kanang tamati gen ka penal ke gen karang chaga non karang ka kwiko de ramadero dora na mo che obne ne to bne na ngon kon tin wogaten ka kwiko de chojedan chuina ga de der kula luar ngai kon me shala da kuma South Sudan no che yoto shop ke billion kel chaga yorpin ko bane diala kontin shuj ketin bere wika Sudan ka korche tok ba kan lokake chicken la ledna mo antam chicken la to ba yoto shop ke $10,000 ke kin down well dollar ba kan yok kamrar nyok chala da mchaja tok ken $10,000 ti ke kin down well ti yoto kan ke MPs ni ke ne kontra la ministry tin kontilet ka parliament dung South Sudan cha yoti 10% ke well we ko kor yo to well we ko kor ka kan yo la kan ka ke cha ko ngoka ke kan yo to wa ba lo ne dial konte jen ka Sudan re shuje manan shi ka jegan wini tin ci kul bere wi ka South Sudan lera me jen chalat ko yo dial ti wa yo ko nen kam ka ji humanitarian affair ki minister of humanitarian affair ko buga ne tin ne dial ko na shutin bere ko gwasmi be kan ko kula lokaka ajale dan yen ngen gwasme biata kamal